Dobar dan, dragi ljudi, ja sam Ljilja. Htjela sam vas upoznati s jednom divnom tehnikom koju ja radim na sebi već duže vrijeme. To je FAIR transformacijona tehnika Tatjane Milane Nikčević. I dok nisam počela raditi tu tehniku na sebi, imala sam loše uvjerenja o sebi, kao što su tuga, razočarenje, anksioznost, nezadovoljstvo. U stvari, mislim da nisam voljela sebe. Sa FAIR tehnikom ja sam se oslobodila tih negativnih uvjerenja i kreirala sam željeno stanje, prihvatila sam i postigla mir i spokoj. Osvijestila sam da ja u stvari volim i prihvatam sebe. To je promijenilo moj život i promijenilo moje odnose sa ljudima. Kao FAIR procesor ja sam se specijalizovala za rad na nedostatku ljubavi prema sebi, prevazilaženju neprijatnih emocija koje svi nesvjesno duboko potiskujemo i koji nas čine tužnim, nezadovoljnim, anksioznim. Sa ovom FAIR tehnikom prihvatite i zavolite sebe, promijenite svoje uvjerenja kao što sam ih i ja promijenila, u čemu ću vam vrlo rado pomoći kao vaš procesor. Hvala!